Nasitona ngifuna ukuxoxela sona. Ngelinye ilanga kwakumsombuluko ku-3 isikhathi ngibuya emsebenzini kade ngiyosebenza. Uma sengingenile endlini ngithi ngisathi ngiyaphumula nje kancane, ngithi hhayi kuke ngiphumula kancane. Ngingaphumula isikhathi esingakanani ngizwe umuntu ethi qoqoqoqoqo, mina ngisiye umuntu onqunquzelwa isikhathi esiningi. Liyaphela nosuku ngingazange ngingene muntu endlini. Uma ngimbuza lo muntu ngithi ubani onqunquzayo, uyangitshela ukuthi-ke uSipho. Ngithuke phela, nami ngithuke. Ngithi hawu, kanti inkabi yami ingena ngaphakathi mfethu. Engena ngaphakathi. Uma ingena ngaphakathi mfethu uSipho uyakhala mfethu, uyakhala, inhliziyo yakhe ibuhlungu. Ngiyabona ukuthi shuthi lento imlimazile. Angazi shuthi imlimaze ngale ndlela uma ngiyamqala umbona ekhala. Uma ngimbuza ukuthi ukhalelani mfethu, uyangitshela ukuthi-ke mfethu kunento eyenzakalile kuyena. Ngithi kwenzakaleni? Wathi hhayi asihlaleni phansi ngixoxele sonke isitori. Masihlala phansi mase yangixoxela ethi mfethu uyamkhumbula lo sisi lo engitshela ngaye ekuthiwa-ke uSitha. Ngithi ya ngiyamkhumbula. Ethi mfethu uyakhumbula ukuthi-ke leya ngane leya mfethu umndeni wabo benganalutho empilweni. Ngithi ngiyakhumbula. Ithi mfethu leya ngane leya ngaqala ukuyithanda, ngiyibona ukuthi ayinalutho empilweni, kubo balala bengadlile. Ngabona ukuthi mina ngcono ngisurvive, ukuthi le mali engiyitholayo ngithi ngihambisa ukudla ekhaya ngiphinde ngihambise nakubo. Ngamncenga mfethu uSitha, uthi wamncenga, uma emncenga uthi-ke wamcela ukuthi ebuyele esikoleni because waseyeke nesikole enganayo imali yokukhokha school fees. Wamncenga wasevuma uSitha wabuyela esikoleni. Uma efunda uSitha wafunda waze wafinyelela lapho ukuthi-ke efike khona ama-college. Uma efika khona yonke into eyayidingakala yayenziwa ulokhuzana uSipho. Uthi uSipho angimenzela yonke, even farewell. Uthi wamtshela ukuthi imali efarewell uthi ulokhuzana. Uthi umuntu wakhe osemtshela ukuthi-ke hhayi 500. Uma emtshela 500 kwamjabulisa lokho ngoba phela usiyabona ukuthi useseduze kwesikhiye sempumelelo yakhe uSitha. So uma sesiduze kwempumelelo yakhe, so sizama ngayo yonke indlela ukuthi-ke uSitha ephumelele empilweni, ngoba ulokhuzana uSipho usebona yena, ubona isasa eliqhakazile empilweni yakhe. uSitha wafunda waqeda. Useqedile esikoleni ngenhlanhla e-applye eMangosuthu. Me-apply eMangosuthu esithola isikole, bem-accepte, efundele yona teaching. Ngikhumbula kahle wangitshela kwamanye amasonto athi-ke ufundele i-agriculture. So wayifundela i-agriculture-ke. Uma efundela i-agriculture la ayifundela ngenhlanhla waze waqeda wafaka nejazi. So uSipho usejabulela ukuthi-ke uSitha usezothola umsebenzi vele-ke manje, bebambisane straight, yabo. So uSitha wayiguqula le nto le, wayibona esengcono manje kunoSipho ngenxa yokuthi uSipho umsebenzi bowusebenza phela ebeyi-general worker. Lo msebenzi bekuwona e-warehouse. Le warehouse ebeyisebenza kuyona beyi-general worker. So uma ethola umsebenzi uSitha useyibona engcono manje kunoSipho. Uma
ebone ngcono uSipho akasakwazi ukushaya umthetho phezulu kwalokho uzali kwaSithawu. uSithawu sethi-ke mina ngeke ngikwazi ukushaya umthetho kuwena ebeni ungenalutho, ufuna umsebenzi owusebenzayo futhi ungelutho. So yamuphatha kabuhlungu le nto le, yamkhalisa mfethu uSipho kumele lapha ekumina ufike ekhala ngenxa ukuthi-ke usemtshele uSithawu usetshele lokhu uzana uSipho ukuthi-ke isinqumo engisithathayo manje sokuthi-ke wethu hamba uqhubeke nempilo yakho nami ngizoqhubeka nami impilo. Uzobathola abazokuthanda, uzobathola futhi abazokuhlonipha. uSithawu asayikhumbula yonke le nto le uSipho ebemenzela